rege muno tugiri na mbere na dereti ya uteti na utongoria gena dio muno ni andu akirenyaga na kirenyaga yo nyene kwa ujumla na rege mudo wa domereri cianyine nyinge muno iria muratutumira cia ciurio na mawoni kuri mweshimiwa Wangui wa Ngereche niwe murathurire ari woman rep wa county ya Kirinyaga mwesh mundu uraguria ufagite kurwa atia na kamwe na thini wa Kirinyaga tondu tongoria uria ngurari kuo nurari na wakamwe na muno ni Joyce Kumamwe kamwe ni riri andu akomwe tu no mandikagwo wira thini county ya Kirinyaga aria kungi ni gukora ati ni mamatiri andiko mawira undu wa mbere ninjiri twalitika tongoria na Kirinyaga na tupeana ati twambe andu monde matume applications yao na niwe kwandikirwa niku advertiser na video ndio makabalance kulingana na ngei religions zaisi ndio comment nguvu hata niwe kwandika huko na kamwene kanini wabisi yako jitekeri kwandika dunia up to a maximum ni tukipao ndio ndio tani kwa hiyo ni ndio ningu balance kile tondo obviously nko ya kijiji ndio amwe ya onandina uko na visinyo wabisi in every constituency kwa hiyo obviously ya constituency uko na ndomayo tuko na mani ni kwa balance ite equation mani ndio ona atongoza zumangi mramenya atanya ku balance equation ndio ndio akamwene LP member of parliament wa mwe no kezi kozikusiria dunja mwe kitani andike no mama tongo ni constitution ya Toroga county ya governor na governor ndio konde na uge muno wa tiga advice yetu ngiana na governor na choose kwa kana wikata kana kurega ndio no ndio shikwa governor wa iguru kwa yote hiyo ona nendira ati kunya saire anga Jumatano amisi omuranyi wanire sai nitoko zikunya saire na nitokera ngibura county tukirora nete angole ya amisi next week arusito na maundu kumbungi kuhutengevi kwa ndure na dena godie kutwara mateta makudeni wa afisi yake ungekoena ndio kwa mena imagination na mundu imagine ka uleka na kukengoni yake todo wa imagine wa mbeje kuba Wangui dangevi wazoka wibwete watu nake okay dori ugwe todo do no SMS iroka ate edia gidura no wale tado matiga dura waiguru kengwire waka nenda tumira gira ndo matiga dura waiguru in fact ndeka gira Jubilee siasa na dinama kondo kwa kwingi munda vile na in fact ndere kito kwa ndo msema wanya ndo mkiko na nene kalimandi na ona keno warugame emu witness ati na meji maduro Jubilee kuma president na MCA dinta akora ona murenya no igimo bura nani ndio wako binandu ukwenda nuko kundu baka very open no kamenya tadi ground yino ni engineer haungazi ukuwa directly ona kende na makora ngia kwa ground probably tepiro Wangui todo mundo wonde azagira bake no nyeri andu ata ura imu ndo mokwenda aya thank you ena mundu rada Wanjiru kuma Kirinyaga Wanjiru arakuria tene mweshimiwa andu akuru meguteithika atia kuria Kirinyaga na muno nginya na uhoro wa kadi cia NHIF okay ningukira mundu asu ningukira mukonde andu maundu no wikira binya mundu asu na ndo angwandika ningumira maroreri andu akuru tondu ndia andu ningi akuru mathina bata ku register thini wa besena business ya ino jamii na ndia nda gutuma mawabisi makwa ndia kurumiria to make sure mundu wona muginya katalenda na register tondu usiru wa ezi na munene urwa keri tusoke tumenye ura tungi las na KCB tumenya gantu amonde register thini wa Kenya county uria maka karani maranyita mbesa ciao kana kuna mataranyita ubundi tukubutania kurumiriindi na misini tukamenya mundu atekete ka ndio kubira mbesa akone NHIF mari register zirikali yani zile nekiwa mundu wote mukinya ka 70 nikubewa kandi ya NHIF ya muri kobu turenda turumiriri na tumenye tubiko register of person aturi maleto na andu ame bizingi na andu makirinyaga alia
qualified ubuni to kupata kurumiria view masivo na view visiti ya constituency tumenye monde tumaregister tuambe tu kauli kaundu kapata muno ndo akorigiriria andwa yakuru mutikakoro mena bina bandwe na ndo mahambe nyingi ozenya na makozibikari emo doreto jao kuma Kianyaga aroba bino morale Kirinyaga miaka ta inanano bimediru orale atogoria kwa kuibuana watu rabara cia togoria agake kwira dagieda kuna bara taisho regere wa Kirinyaga agada kuna mwana ito kwa nambara ya to andumena mena kamuno previously kwa kuna tongoria na kibena ke yandara bere na andumana ke yandara bere ni makwa bit ni meginyagu ku makonvince nando ko bu yakira tunayo ungero ndo maabuliro tuandu mandu bota tuandu madire kurisi sia kirimi sia ukoromundo batukire madina nyingi ko relationship ite kwa ina vina tuandu no monde tora ndia tiriyo ndo ta siasa ito ile ndo makirinya kubitania gutiaga no na mwato abitania ndo ati amadina makama kubitania ndia wabisi wana tingira wabisi tukanga kubitira mukirinya ngabira then ndo mandu bakubitania no zokerero ngenda uko una ngoro ya kwiga madina yi no tindio kiga no aiko vina angu wangirisi Reina Smaragia Kirugoya aje Reina sina ukejeta kama umude tuna mheshimiwa ukejeta kama ukamani ya Friday alikuwa mheshimiwa Wagoi akopoa kabisa na amesaidia watu wengi sana Kirinyaga. Shida ni wafuasi wake na wafuasi wa gavana Waiguru kugombana na sijui shida iko wapi. Gavana na woman rep hizo viti hakuna places zinaingiana, kila mtu siafanye job yake. Atakuwa Reina Smaragi kuma Kirugoya arumere yanyu niaga kwa mpaka grandi tena ndio mnavyo ni aktani kwa huko ni akta na mwana kama hapa ndio 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 ando mzito na mbele na nongwire akawa support stout wa mwana mwana ona ndio tatatiriri kila ndio ndo na kuwe hizo tena lina ito donanjo ya Kenya ndo maruaga mara ile na marugi mwanzo kwa kiwa hivi na ile mageta na ndugu yangu nora hudiri ndo nyingi muno muleta family yagi kama unya taraga acha dia taraga ni kwa ndo ni gari waha na mwazi ni kuja moja bila yale akaunta tu kwa ndo kitana tunjio azu tiara namo ndo bau akaunta ni kwa ndo dikete kana mundu wa kwa nyumba family yagi sine moiga nira na ore kurathira ona thutha wa kuhira kira murahudhirire ndi mugani no tendeganira kidero ma tumagira milioni magana na wiki imwe matereka ndije namba ateronja yes kwa ndo amwe azini tinda makiande kana kutinda magesiria asinde siria make na kulingana nake kumbe pesa nyingi siake no amenyega nyingi yoni ndio nyingi wakwa kwa hiyo alikuwa nina kinena kwa pesa fulani wana kwa nini nataka ndije kiliondo gitagwo Njoki kuma Muriduko hakureta Muriduko Kirinyaga ni ndirare umwe wa campaigners Wagoi wa Grace na gutire mudenyo no umwe mheshimiwa turiye tutikabire Waiguru na deputy wake onakoro deputy wa Kirinyaga ne yahuraga Wagoi ne dio supporters Wagoi tukiuga tutigete kira Wagoi yahurwa ni mundu niguo uzini supporter yes waku no murauta ira nake na ekengwire nenda na support nyingi muno nginya ndamenyaga na ona ndio na Waiguru mwe nake aria make na amenyaga uyu ni adia wangu wira na nditagira wira na support wako kwa hivyo ona isi ndio jathi ndaikirwa reke ngwire uboro wama nyenye yake wira no gekirwe na Kenya yake bio no karikia muno ngwire ugo ona mundu angio Kenya yake wira no kira no beni na mundu angeze kuga ati kira roli ndo aga president kira garuliro mundu nango makengo wachira roli atirere tugithigo tiriha ati ni turafatara technical institute Kirugoya na at least Geshogo na Mwea no kuhoteke kugia na technical institute Kirugoya Geshogo na Mwea na wachira yamwe ndio ibon ka akite kundu na kukabiri ona bisuguni ya ndugu barwani kirati ya ngite kure wakwa ngaka kwa ila kizure kama bando ngadiamba ndia ndio ni makirwe na ya kile yangu esiria ona yali processing no mondo zote kama turagentana na tatongoria na nginya tari wira ya tara yoboro
Literally briki ba ntura katribame atangoli makirinyaga literally bora technical institute turamenya bara ibokerwa najambiri kurtabira no meanwhile ninjui talento no kwa hivi sinazi technical institute to ndari and makirinyaga sinaite kurirathi ngiye tumene ureto kwa sianisu tulete institute ibo kuna irobi na Unayobi kuna sina chambu kuna sio nito kukiri kumarete na tukore tukemutereria amatangi buta kuna bisi niwa bisi hapa emotion wa goi unata Kenya kama norko ni ndasi ndi wa Kenya kionde by the way uyandi kwandi na bandi ko atinge gemya muno tondu origin yako ni gisubu na ndero mwa throughout uturo wako ona mwa likuru kwa ndo amengi muno ndengeka one the sister brother rangi nyandu very close nani then ngiza wange bikandie na jaketa ki centro de wa Kenya kionde de mwana ore ndingwa de wa komuno ko bu Kenya ngani yako kionde no daisi wa komusi centro ko jaketa musi na onozo radio pro abiti yako ni foundation ndipo njira foundation ni ngwandike wira yani foundation na ndivyo ne na ngokekuta wira ngwandike na wendele kwani wabisi ya wimendra blindra bewa na kiralibo ya alibo ni avingirwe agasti tondu yali libitwe ntinya agasti ko wani katara wera wabisi tubeto wabisi moya kwa CDF ko nikutura bero wabisi ya kwamba weso kaninde na kama tabunita akaita tiliana godomera domereri ha Irogate, whatever it is, no binyamuri kitanyawera na governor. Mwende, musolve your differences. Adokere nyama tile dakuri, wahadu. Inyuere, nani mamwede ente, muraidana. Uwa nigo dona, na isi ino ito. Mwendo kake maketo nduwaliri. Baurazu mwani makutawira, ngetu utawira. Bau batena tafadhali. Uwe nitukulita. Kubu differences sisi sana na tonde siwe ni njoka nituka isu na utondo kutindi na difference ya usu domo organize na se do ni Kenya ana de ko na ne dira ne dira mo menyo na no ni to tengeti ndato kuna ni tiere kolipo mo na ni kai mo kwa ni ndato kuna ni tiere kama menyo tenda nite no ngila tera ke kire jana ngila tera ko hini ate Tareria rumereria kitoto neo mararehe thina Kirinyaga ndenda gucokia ngatho cia mwanya nindu andu makirenya kuthura na ndingenda ukamufiri muno nomwe ndingenda kuruta wira kuringana na uria katiba ĩgĩtĩkĩrĩtie na ndingĩhota kũthiathia mbere tondu ũndũra mũnene na wabata kuona ũtũũro-inĩ wakwa nĩ Wanjiku wa Kirinyaga ũrĩa mũndũ wa Kirinyaga utetheke nani bode gutiga legacy niketha tumenyege ati atongoria no moke na marute wira mabeto mandate ni Wanjiku mateuka kuya Wanjiku mateuka gwiciria uboro wa selfish interest na tuteuka ukwanga turia Wanjiku na kwa indo cia Wanjiku tungenda Wanjiku atetheke na indo ciake cingive tondu Kirinya gitongu ni Kirinya gitukionde na ni Kirinya tungitira nego Legio. Wacho kama gaidi mwana. Ndio makezi mwana. Legio. Nacho kengaza. Asante. Ne mheshimiwa Goi wa Gereshe umanere wa Kirinyaga County. Katoshi kinyi hau cia Kirinyaga. Ana ugasiromerera. Ego chakera tabarire no nyanya ginya thaa 10 cia hwaini. Dina mbere na kwirorera Inoro TV mwini witware Thomas wa Goi nyaroka tuinere na tukimenya makiria thutha ucio Njoroge wa Gĩthĩnji ni akuingira na ndereti ya mwanya muno ya kugeri guthaikira atumia aria matagiaga ciana akatumete uguo matagiaga ciana marito macio mangĩ tigana namo njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe titagwo kukuma guo na gĩkeno kĩrĩ ngoro